Hai menasi ibeting chua ilung tapen menen main dikyo zikru medai tak mai gumra sam news kederein sa CHUNA TIMES begana pungwanga radalei Nepal degu body pay Prime Minister Puspa Kamal Daha prachanda ne danain dikyo zikru kuna rimage board of confidence pugur sokri kyanga ne mina keme nu ne opposition kyanga ne mina keme be parliament ge piong bihi ge ngamlak ti ze patabam ge ne ten sokai delei Aipo Board of Confidence Pirak Bok Subeze Nepali Congress na Communist Party of Nepal UML ne Sokri ka sibe pungra puina kete zabamra samria tugai luze alliance link perka lubat sangga deling Chuna ana Communist Party of Nepal UML gu chairman KP Sharma Oli ne Nepal de gu Prime Minister ka sibe turai go deling Marasam pomene saje Nepal Parliament ge elected representative palane haina reax naming member ba mege prachanda kyangna ne Board of Confidence ke board reax ro ku chung ngodele zaine puchu opposed mene board haket reax kuiming ngodele ku chuleng Communist Party of Nepal UML gu chairman KP Sharma Oli nai Nepali Congress chief Sri Bahadur Dubane zimain dikyo zikri ku chum kammai ge Nepal de gu hangya pe President Ramchandra Podel du hadoze sokri ka chibe pungchur hang lesi pe gai de le ku chulei North Central Nigeria ge danain dikyo zikri ku na reminding cho morning classes lesina madu kate behi ge lesiki pe ser kana ki loket ne ko kebe ge ne lesina me mina hangkai kana do te chetni le je sale Sorkri ki gu reze de mabo authorities ne saze nripe ramata to mabo rescuer du nzetsa pu bomme langai de lejige lesiki ko kebe ge ne bainam ni be lesina me haker hadami ngedu nripe ka de le ge chewle Plateau Police spokesperson Police Dingesam Sabepu Alfred Alabo ne saze Amelisina Ramadu Reuki kacham ge telera pungai de leg chewleng National Emergency Management Agency of Nigeria de ge milungui be pepe hige tim chak chabam bone saze nri peratemebo rescue operation nai security forces pan bodu lesiki ko ke bam me rehira ka gai de leg chewleng Zai ka hazam leina du nzetse telera zigene Nigeria government ne reuki leina da ge ranglia ga je chiga habe lesino ne rangkang pebe pathodi kan toy hange kagai makse lesina ramedu te lora ra lezen du pet kai de ling Nigeria sokri ne lesiki du kasian dam guys a policy ki te lemi makpanai nge kam ta ge te lebe zegene na mai misu shebe pet le je ke chewleng Naga People's Front NPF Manipur Unit gu President nai Manipur Sokri ge Minister Teu Zabam Pune Saze Congress MP Rahul Gandhi ne Manipur de kimnai ko ki zo kakke hetere teu za ka bok ban behi ge kiami wang beze politics thagule ze ki kan ridele Water Resource Minister Awangbo New Maina Kachulia Gaize Nagamana Kuki Zozet me 1993 kumgene Teurete Zebambe Tinkum Scenario Teurete Wang Dele Tipo Tinge Congress Kyangana DCE Gate Naibamra Dakoto Gabe Bamloze Nugai Dele NPF MLA 52 Tamay Tosha Mr. New Maina Infal Namdige Government Scheme Benefit Ramen Zibeta Remga Saze India de go body pay hang sama ane Manipur de ga kabokon be issues de gum to the side de CE gate naize twin ruwang ra ba fui ma pe makse politics thaze bambe ngolu pusi shale ke chele Minister Awangbo New Maina Saze anui mihai manane de CE gate nai ba lu nei le chipoli gumze anui mihai manane aba gwakcha ta twin samze de gum batak ne Manipur de ge kabok pachu me be ma pe pet luze solution pungwang ram fui pe ko le kane ke keche ka sian dam helebe sogai kle ke chule Zai chugu me miramako sugai lakse miramadu ka siaben dam zaba meze Manipur de ge de CE be lugai langma bodale ke chule Manipur de hange pathau dibe dichu unto subem fui ka hambia gna ngobeze zimain dikyo zikru ku chum kamaiting cho kunta cricket hige Manipur de hange ralang beteze food grain consignment katoy ka sak no ne merasi tele pe babam gna misonga railgri te bem fui ne North Eastern Fongto Railway bone Kongsang Railway Station no ne district ke pungwang be ngodele Aipo utariam ge Manipur de go body pay Chief Minister N Biren Singh ne pabamong changai ze gri tebe podum cruising 15 causes ke ketoy ko sak misong gwa pungwang be nza ze lugai de le Water Resource Minister Awangbo New Mainai Hill Area Committee HAC Chairman Dingang Nunggang Maileze Manipur Chief Minister Famteuze apo reception program ge wangchangai ze ka zo gai de le Marasam pomene saje chuno ane Manipur de ge tinai mi puing sang ne tilung be ketoy ko samro district kacham pung tetpe te mido se bigu de zaine pabam le ne ngodo bigu de le je saleng
Manipur cabinet ne dana indi ke zikro kuna remigen ton duize same bin samong bege haina suin zogai ze wang rebe Manipur legislative assembly season Manipur de go bodi pe merame wang dui lu sam ram ki assembly ge pathodi be sam bin samong ra di ke zim roket tingkum chang na zen kam da ge bamsura samria ga de le ze sale apo sambam ze information and public relation minister Safam Razan ne palung beki lampel resident ge ne marasam pomata ge ranglia ga de le Safam Razan saze assembly season tingna mi pui dati bamgu meba ane business advisory committee bone heki ki rai gulei jak chewle anui hai mena chigai ra ile dati be assembly season ze kejin ke je mingeu ge lopet kai de le Maharashtra Cyber Police ne YouTuber representative Dhruv Rathee rege FIR case registered ga de le senior police official ne zimain di ke je gru chum kam mai ge sale Aiza Dhruv Rathee zinep luitebe fake akong social media platform X ke Lok Sabha Speaker Om Birla na hlem puilam ge Zeme pelam bechi ga bezegene lei ke chewleng State Cyber Department ne saja po fake akong zi Dhruv Rathee ne social media platform X ke Om Birla na hlem pui Anjali Birla UPSC Union Public Service Commission kai makche UPSC clear to pet de leize roga lu bechange de lei ke chewleng Aize Birla ki bo mene police soge panui lungmak pe polia ga ize complain kai kai bilui gumze YouTuber president Dhruv Rathee du Bharatiya Naya Sanhita go hindi kangne miramdu nzeng ma pe gane samsa kan sia be defamation nai panui te ze desi ge nai be te pang na te be hindi nai ITA kangne case ka kai de le je ka chewleng apo fake akong ne zimain di ke zikru ku chum kam mai ge post ga raize Maharashtra Cyber Police ne kachilyo ga bilui gumze pane pugu post ne comment Anjali Birla nei ge sakan siaga ni bedile tu khamne le jai I post miramada gane lose Zeme kui mi chimakse pane post tu ga regulai zero gai de le pi guys ranking gani melai ne du to de le azina lungta pen me na maigumara sam news chuna time agina lo gai de le